ye. Oh, you know, oh, okay. Now we weekend one ye. Weekend okay ye na one. That be that was all bound much in the okay can don't me say obisi weekend of who baby. O say one ko baby. Me say weekend one ko ye. Oh me Adom TV and answer you. Weekend okay ye o baby. Me weekend one ko ye o baby. Okay. I don't know yes. Obisi ohun ye asinti na me say o baby. Ba o ko ye de. Okay. Now ye no obisi ohun we ye. And I see na yekosoa edema obi bia na no memenda. Obeka yen ho e wola hyebi. Yeah. Ebra na Adom Brand general manager Abdullah Yawudu. Ne papa da forma na abusua epenokrabre. Wo a wo ba ye, wo a wo frɛ ye. Wa wo tell ye ti won paibom ye kase nyame nhira wo mo ye mane ye fe pa ene multimedia adwuma koyi na ye kase pa na ye kase mo ye mane ye fe wahu sa na da bia ye nanka wo se ye no so wahu my idea pa ye ni aso what ye ni aso and we make a for Thanksgiving service or Queen of Peace or Madina make fast na Saturday no to me ko time Saturday me koi ene o ya de me koi o ya de traffic ne won pa ba so adofo koi my idea nyame obi bia ya obeja ye wate megina aboa na mu na madamu nyina se kakra bia wo yiye no ba bia yi fro ba de on hye homma na oma no emu sokura wate ye ni aso de mo ye mayen no nyame nhira mo nti asempa ba na wo kan Islegon o se de na ese wo ho oh na me se me fia ye na se me fa ho oh o fa Islegon okay me fa ho mate and now wo mpacho David okay na bo enran so no anwumre no nso yeah juma de kama bi sise so Adom ya boboa no ha ya anim ha ya asempa na wose oh na wo kasa za ntimi mu na na ye adepam grand finale and enra no me hwemani so ade so ja no me ba homa ntimi ama ha me hwe o TV so na in fact adepam that was fantastic wose won sa no adwuma super enra the display of the niam ebi mo de dokono hono nyina ye design ni ade a ena wan hye bi enka chi ko Facebook live kwa adepam no stream me share kwa wo me ho itu kwa me ho so benya hwe kwa Adom TV abenya hwe na abrantia wodi kan manage ye pa awie ni nyina no me post ye na me route for Kebao say Kebao be wini enye bibia say me runway man no at a point omo ye decent bikini no me ko mu bi ntina ja ne de na me hye nyame ye Adom na ye wini ye best designer of the week na sempenra bibia kwa wie ye na Kebao na we image as the winner overall best our winning and ra nti Adepam season 2 Adom TV di ba no Kebao na ye the winner na also share ne bikini no me share bikini me that Facebook asampa hu ye mama yin cho ne fata me pa o say ne fata me pa bikini na make a decent bikini o me aware is decent mama obi nya se bia before o be kwa akoshe wo ka kire nti asampa de wa enye fe na Facebook describe na tie for hunu na obi be kwasha Kebao na pam ye ni nyina no na ye ni nyina ko sechi asampa describe na tie for wona wo hye o say atie for mpacho mon kongohwe o na description it's nice into Kebao congratulations and congratulations in so koma Adom TV contestants na organizers Frema Eunice McBride camera sound omobo jumaden e dia ba be finance general manager and pana PK gina challenge na me kwa ba ku na me kwa no se omo ye adwuma ho omo ye adwuma as well my idea ya wi enti no Kebao ya no mama ho ba bia celebration be cause ate no abeta wachi die mu zen na ye koye ni mu ano no asampa na ye dwoda yeah sure yakwa bai die ye soma na ye be so my Ghana na ya pe Ghana nkoso na ye se djuma die bia koso se nipa bia kwa kohuro mampaniama e won sama ye bebre na nkofo ka mini sa watia no that video no it was all over me shebi enti obi na usa ehun discussion na koye bebre no a ebi si the fact say wo ho te no nkire se ubetumi aye bibia wo say oye san say and it was an international platform na mampani aba na ye huro no ebo na we
asem obeka ne se na nka bi mu person moto piota bono se de omo ye ono go se mensa bonsun but nipa ne kai se piota ba ko 50 pesos to me no kura 1 cedi ana me se ne sa de on be boy we no anesa but at the end of the day no boy we ni we ye ne oma sesa na asempa that is the question yeah. Wo boy we ni we ye good anima so na international platform no ye bisa say akosi sen enioma sesa ye go siti ba bia yete no ana eno no betumi ama enioma sesa wo choices so at ase choices much as ye condemn you know, but I think that it should also be a lesson to young penny and send a signal that, to him that people are not satisfied the way enioma be kono nkrofo aninje ho even though it's negative publicity for us as Ghana for and yet yes so biaso so man penny and penny be jinasim pieso kasa now away but I was so who said and you may be soon koye and to make sure say and crofo soon ubetie now so why yeah that's it. It is on my penny no yente shade ya nra no ka Saturday no at least attend bibi kakra bi wati wa so into no wa hunu say bibi niam bi nkoye into they should set up eno ehun asem enkoda me de okoda obokrata the Ghanaian Times mu or see your most authoritative newspaper national ni hanoma agwagwa makoma kwaduanan enwotwe 48 ena mpanyifo ati wo mo adwisom ni nyina no ye se aye Ghana ye bambo mu mpanyifo ni ade no ehwe so mbebo man ho ban ade afri sa atutrafo ya wo mo to so man so ade wo mo sese nioma bo ma woni ba bi ofi ni ade na wo hwe mu e wo katafa etoso edunum ena wo mo egu ha no mo bebrebe nipa 48 na amane no kire se emu 21 na no ya woda ena mo che wo mo ena emu 27 so de nene na san ya memenda dwumre ya ena mo che wo nti adwuso divisional police command no ena che so mo ye hwehwemu e de afa wo mo ho ne kwan a obebeka se wo mo enenamu se ya de atutrasam ya yekan ene tipo fo mo nya ye de koso wo mo no kuro bi wo mo a hwehwemu no ena ebeda di e wo ho ama obia ate ase na wo mo kire mu se enchichemu no wo kɔ echem a eno no ye bia bia wo adwuso mansini mu na omunya tip off ena mu to na mo no koye nti we de ebebo positive aba so tip off no intelligence omunya ye na wo peke ya wo de to na mo no eye pa ye bon person mo benya intelligence no mo na o mabo ye ho ban sanse na sen no the we enu mekeka kɔ no krom no emu ya ye hyetetu ene bambo especially said na obi ayira obi ya be kwakɔ wi akyi no na yakuni pa na to atwene enti mpanyefo egusu edijuma na ne nyina no wo mo ekire mo se sa enipa ye o macheche wo mu nyina no fumesua ena ebi mo fumesua ene bi so do nyina na edwe so enti sa na o macheche mu edom akokɔ na ukɔ krowe de azampa kumazi ko do nim so kakra ba ma mehwe sa assemblyman owo akokwaman achiase echem electoral area akokwaman minim sa akokwaman na sa akokwamon achiase akokwamo ma mehwe sa akokwamo echem ena achiase electoral akokwamo chem ene ya enti assembly member no ewo akokwamo mewa akokwamo na den chem ya ena electoral area no ono so ene semtwefo kasa friend and lowusu ena o chese community members na no mu hunu se sa nipa ya wo makodro mo de afi ho no no wo mu sunu o ban wo mu nneoma ye bi ni ade ne enkeke nsi ani nti man hu bo wo mu kakra ena otu so na mo akokɔbɔ aye posifo koyo masutira wo mu so di ose yo ebecheche wo mu de rade ate se posifo ma kan chese ye nika na se ka foli nim na wo mutumi to na mo kɔche wo nyame hye mo yie pa na wo hwe katafa to so miensa over the weekend now share join news ni Adom TV area ho obatan na sa abatan a wofo a wo mojo mo ma school so mo nkosua de KNUST mabunya wo mo koye basabasa yo si asaremande yaremande miensa ka ho abehwe so mo mame no musu na yare ho sa wo mame bi kura bi ni fie o watiti ni mo remu papa titi ni mo remu ase ko school ne kosua de hwebra wakwakobo enti wo mo so ho asama wo katafa etoso miensa ya enti mo no edebanti Asokra District Court ya Hilda Esther writer etin na dwam ana wo hye se enkodai enkonkoda mu no na wo hye mu ima no apia amoa ono dodo na frɛ ne soja pa Eugene Nuamesi na kwabena kwaten amani ampon wo mo ekyem se wo mo na enei emra na aso mu a enuomu edi no areho kakra
areho but said the bia ye kan no niam na bi ba se ye wo se asotwe kɔ na edema wo bia ho bekom na ɔkyena bi no ayasua de me de wo wie e wo Ghanaian Times mu na me de eba katafa etoso edunson wo hye ha ye aso ho ye se HIV kɔ test bebre na ominimo bi oso HIV so be ko testing ti no on mpo because oni so onyem na kwa yare sabia ya better see am ya better see no composing ti na on wo kra and as say wo be ware kra sa testing wo ye o I so ye yeah and there da no ya na ege ratu ahene echi mu kra me ti say no HIV yare mo kra wonya bi kra na koduru esim pempe so na enku wo sa ye do to aduro so na wo ten ho na wo no maduro na wo betumi ni wo kuna tena a wokunu no onya yare no bi de hia no so be no waduro no na be ma no so kakra be ma no wahunu na kwan wobetumi anyema wo bra wo ba no kra enya HIV yare mo ano enti ehu ana ewo mo tete na yesuso na ne yenyinyi ba no a yesi AC bia ba AC abo ye nkwako se ne oba bia ye de AC fo nkwa ne gu ho ene ne nyina be ka se AC fo fie ohu obia woni mo nkwako ase abrodiem side honom no akro from one ma de kotre nkwa so no asempa say was smiley there enti ase ya mon test asempa ya test what ma test ya mo why there yes 3 months bia ka so test you every 3 months there be and there mean to obi ho ma wa woni back 10 years so test you every 3 months there say eno na ma the current me mo current status for there me what no credit o come my testing 4 times 4 times how many years at the last time I tested was I think 2019 or so watch it o say ache iwi akoy na the ono nya bi kra no so abra bo gwa o de away how the je media no me say the be back to me nyim ke od na me 5 years okay but so ya pe me koye ade de o mo ha monye mo test enti wo hwemu a empanyefo akasa national sexually transmitted infections no and na HIV/AIDS control program and na yeka say empanyefo de safutu emma iti me pa chew sa won test bi kra what yes every 3 months bia wose ye enti dem sorry pa me kwakoye me de osunya kokudro we enye hu wo kompo na wo test positive a enye hu bia nemumu no omo test a bi on ma wa wie kra na negative a ye betu fo wo wie se nyina ansa na kan results na cho no munya wo yes a ebia yam hye amu kra ansa na results na ba and you know yes am wa enye hu tese first no obviously there be minimum na we wo nya ko ne ga just positive pe adwendwene go to me ko yes so be hunu wa hu na wo dia bo ho ban na bia wo partner na wo kunu ana wo ba krompa wo hunu ha wa ne obetena ti mesire mo Kofi koye Aisha koye Fodjo koye promise ayewa de mnim so baka jem so onye but e be cheche na ye by force enti no ye ensem ba kwa ewo the bokrata Ghanaian Times mu asempa men kwaso mento aso e ba che boba ko betew na fe men kwa homa no so why the area near the story so daily graphic on bonim dia no yeah to aso yeah kramen kan dia wen so man pani dia wo ho ana foforo bi so wo the man kan ni sai as a prosperity fund launched boso e be di $1 billion $1 billion na we no infrastructure ti adansie akwan yie and na yeti ya abansefo ese kwada twafom 3 hours ko ginegine ansa no matumi akotena school dem akokosua die se obrekum west honom ti yesre sika ya ban panyefo mo ya mo hwe ho won so mo classrooms na akokosi class 5 into se wo wie 5 na won graduate se wo wie school dia na beto aso a ajo na 3 hours ko ginegine ansa no watumi akoje enwesua mo tete enti sika ya ebobo baye ne de ye launch ne ahone mai no mo fanya adwuma ne ma yesremo why enkan na ye nkrase no so no ye ma no omobre na da daily graphic da bokrata no nanim ha ya na edan na we no eye Ghana and South Africa and oma launch bibia ye fa na African Prosperity Fund ya eno no eye a joint initiative no amai mienu nyina na aka bomu ya omode $1 billion ena ebe fande ebe bossa project ni chidom said ye beye na ebe boa ama eye enioma hodo akadia hodo titu ebe no infrastructure hodom na dodo na obi aso ebenya na omampani na nado dan kwakufu ado de tudwa ewo bra na omo epa ho ntoma no ntini nyina no si ya Global Citizen Festival no na
no me nda na dwo no ho no mampani ekwobo sasem no so wo se focus na project no ebegina de ama no eye se ye be hye se enipa binom ema ebenya emabu enwoma sua apomuden abodie mu nyansape abel for technology ni ade nyina no ne nyina keka ho bi en wo hwanim se sika ibetu akwakobo chidom no ama enwoma ni nyina aye kama ka festival ne ho asem kakra wa nti eno so mpacho amna program hene ya fancy why and I see some drink count why it is well over birthday